Hi, today we're talking about 10 and 1 bonus mistakes what new learners tend to make. So, you know what they are, and maybe you can skip that. You can speak better. Yeah, let's go. So, mācoties latviešu valodu, mums gadās pieļaut kļūdas, un tas ir pavisam normāli, jo mēs visi tās pieļaujam. Mēs taču tikai mācāmies, kā mēs varam tās nepieļaut. Tas ir pavisam normāli, tāpēc neuztraucies par to. Es esmu 25 gadi. Nē. Are you 25 years? Like, you're the number? No. I have. Man ir 25 gadi. Sometimes we have mistake with the genders. I know it's a hard topic right now, but I'm talking about nouns. So, when we are saying I'm ready, for example, es esmu gatavs. No. Es esmu gatava. Ne jau gatavs. So, when you are a girl, a woman, you're gonna end the words with a or e. Mostly. If you are a man, a boy, you're gonna end the words with s, is, or us. So, you don't say esmu noguris. That just don't. Trešā kļūda. Gadās uzkāpt uz galvas ocījumiem, nepareiziem ocījumiem. Bet tas ir arī ok, jo mēs tikai mācāmies. Un latvieši jūs tāpat sapratīs. Piemēram, man patīk kafija bez cukurs. Es sapratu, ko tu gribēji teikt, bet tas izklausās, un tas nav īsti pareizi. Bez cukurs, bez kā? Ģenitīvs. Tātad jāizveido ir bez cukura. Bez kā? Bez cukura. Man patīk kafija bez cukura. Ar cukuru? Ar ko? Ar cukuru. Akuzatīvs. I know it's hard. It's very hard. I get you. I really do. I'm just telling your mistakes. And if you want to really understand them, you can always book a lesson with me and we can go through it, learning the grammar and the words so you don't make them. And you know why. Let's go next. Next one, it's pretty the same. Tu gribi kafija? Tu gribi kafija? Tu gribi ko? Ko? Kafiju. Okay? Tātad akuzatīvs. Vienskaitļa akuzatīvs. Ko tu gribi? Es gribu kafiju. Tu gribi kafiju? Ne jau es gribu kafiju. You wanna be a coffee? Okay, don't know if it's possible, but sure. Bet mēs dodamies pie 5. Un 5. ir es dzīvoju pie Rīga. Es dzīvoju pie Rīga. Pie Rīga. Tātad tu dzīvo blakus Rīgai. Nevis Rīgā. When we are saying where are you living,
kur tu dzīvo, we make at the end. Es dzīvoju Rīgā. Es dzīvoju Rīgā. Es dzīvoju Cēsīs. Es dzīvoju Valmierā. Es dzīvoju Madonā. Es dzīvoju Siguldā. Es dzīvoju Ventspilī. So there's always something long at the end. Then when we say I am from, es esmu no Francija. Again, there needs to be an S at the end. When we say we are from somewhere, at the end of the country, we're gonna put S. Es esmu no Francijas. Es esmu no Anglijas. Es esmu no Ukrainas. Es esmu no Amerikas. Es esmu no Spānijas. You see? Just put the S at the end when you say no. Man ir liels problēmas. Man ir liels problēma. It just, I got you, but it sounds not really good. Man ir liela problēma would be correct. Why? Because problēma is in feminine. So the word before needs to be feminine as well. That's all you need to know. And if you have problēma, then it will be liela. Not liels, but liela. Man ir liela problēma. Es patīk šī dziesma. Es patīk šī dziesma. Man patīk šī dziesma. Man, I like it. Not me like the song, I like the song. Man patīk dziesma. Jautājums. Kāds tu esi? Un kas tu esi? Kāds, kas? Kāds tu esi? To be like, es esmu mierīgs un draudzīgs. Kas tu esi? Es esmu skolotāja. There's difference. Little difference in the letter, which makes a huge difference in the meaning. And the bonus one. How you need to remember, always remember, that this one is read A. Not I, but A. For example, the word meita. Meita. So there's A. Meita. Don't say I. Meita. No. Meita. Remember that. Because meita is something different. So you don't say I have a. No. Just no. Alright, so all these mistakes you're gonna find in the PDF PDF file down below, so you can practice it. Okay? And I hope to see you next time. Yeah, ja tu arī esi sajaucis kādu no šīm frāzēm, tad apsveic un mācies valodu kā īsts cilvēks. Tātad tu neesi robots. Es tev nesūtīšu izpildīt, vai tu esi cilvēks anketiņu. Jo es zinu, ja tu pieļausi kļūdu,
Tu esi tikai un vienīgi cilvēks. Mēs neesam roboti. Mums nav jābūt perfektiem. Un pieļaut kļūdu mācoties ir pilnīgi normāli. Tāpēc par to neuztraucies. Un, lai nepieļaut tās turpmāk, mēs turpinam mācīties. Un es ceru tevi satikt savās nodarbībās. Un mēs tiekamies jau drīz. See you soon. Ātā!